Mina ngifunde amakhubalo, ngafunda umuthi, ngafunda imphukela kwasemandulo. Umuntu uma ixakekile wawungamlahli ngenxa ukuthi akanamali. Ukuthi usuke ehambile lapha hambe khona. Mina engingakwazi. Kodwa ke mina ngokuphiwa kwami sokufanele ngenze ngalendlela mina engazi ngayo ukuthi kwenziwani uma umuntu isimo sakhe sinje. Sesiphila kuso khona esigodlweni wayengangeni umuntu ongahloniphanga. Impilo ziyafa izinto zakhe ziyakumiselela. Imfulo intshontshiwe siyakwazi ukuthi sikwenzele ukuthi zingantshontshwa, siyakwazi ukuthi sikulandele uma into yakhe intshontshiwe. Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu ishidi elimhlophe MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo. Enhla nasezantsi ngizolokho ngishilo ngithi enhla nasezantsi ngisho ngoba namhlanje nanoma ngabe kuthiwa ufaka isketi nanoma ngabe kuthiwa ufaka ibhlukwe umdala umncane umhlophe umnyama ungenhla ungezantsi usemsamo ngasemnyango isona sikhathi sokuthi uzibone umuntu ngokuphinda phindiwe ngokubona ukuthi nawe bakhona abangakuvikela nangokubona futhi ukuthi bakhona abantu abasengakwazi ukukusiza. Lento yobunyanga ningizima Afrika fanele siqinisekise ukuthi basekhona abalaphi bendabuko abasebenza ngokuziqhenya kanye nangeqiniso ezimpilweni zabantu. Bheka ngoba namhlanje ikuphatheleke inyanga enkulu ebusiso uJehova wayibeka lapha endaweni yakamhlaba yalingana yangagcina ngokuba komhlaba yalingana yaphinde futhi yabasesigodini noma endaweni ebizwa ngokuthi isezulwini. Mancane kamathuba ukuthi ezulwini ufice izinto ezingaqondakali kodwa uyofica ezulwini lapho khona ekuyobe kushawa ihlombe kuthiwa impela awu makwengesokuphila shuthi isandla esinamandla leso. Dokotela omkhulu asikubingelele sikwamukele sikuphi ithuba ubingelele iningizimu Afrika. Nkosi yami Pholobasi ngiyanibingelela ekhaya kwaPholoba, ngiyawubingelela umhlaba wonke jikelele sizweni zonke ngiyazibingelela. Uyanibingelela usandla sokuphila uthi sanibona. Kuyintokozo enkulu ukuthi sibe kanye nawe namhlanje. Abantu abaningi bayazi ukuthi masikanye nawe sisuke sikhuluma izinto ezithinta lona iziko labelaphi kusuke kuvuthwa indaba lodwa kuzoyiza kuze kuyofika esiphethweni. Namhlanje use indaweni enkulu noma usesiqhikini esikhulu sokaSiya Viva TV1. Uthema ukhomba ukuthi uyolekelela abantu ngapha koPantown ngathi dlula dokotela uliculi iculo lakho ngoba iculo engesilona kahle kahle lakho kodwa le iguli zakho. Ngikusho kanjani njalo ukuthi dlula la? Ngikusho ngoba ngeviki ledlule ngeke ngafonela ubaba uSompisi wangapha koMaritzburg. Uthi kumina ngiyocela ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi uxhumane naleya ndoda yangisiza emva ukuthi kube wena ongikhulumele nayo. Uyitshena ukuthi ngithe nakwabanye abantu ayiqhubeka ibe nesandla esihle nathi siyoba nesandla kuyo. Indlela ukuthi ngiyibonge ukuthi wena fanele uhambe ekamhlaba yalingana uyoyishutha futhi itshena abantu ngezinto zayo noma akube khona indlela ukuthi niqhumala kanjani bese nekuhlela konke. Uthema ungitshena ukuthi hayi uyangapha kuPantown ngathi dlula la ngoba sengikhokhelwa. Kuyintokozo enkulu lokho dokotela ukuthi cha nathi siyadla ngani ama client amanethi hayi singawuphonsa utiki kuze uveze owami ubaba uveze owami ugobela uveze yami enjini engigijima ngayo ubusuku nemini. Asikhuluma ukuphila. Into yokuqala nje kamhlaba yalingana nifuyile siyazi ukuthi nina inkomo nezikaphu na yonke into esikakhulukazi wena. Into engike ngingakuzwa ibala into efana nemkhovu kanti nayo kuthiwa iyafuywa ikhona imkhovu ekhaya. Hey Nkosi yami Pholobasi siyawubuza imibuzo emikhulu emihle. Pholobasi mina njengami nginyanga angisiyi umthakathi. Okay. Manje njengoba ngiyinyanga ngingasiyi umthakathi mina ngifunde amakhubalo, ngafunda umuthi, ngafunda impande, ngafunda ukuthi uma ukhanda umuthi usebenzisa amathambo enyamazana hayi amathambo yezibhoki. Ilokho kungenza ukuthi mina ubami ubunyanga bungagxili ezintweni ezimikhuba ngoba umusa ukhuluma ngomantindane usukhuluma ngokunye ongahlanganisa nomuntu ofuna ukuthi akhe izinto ziphile noma abantu kwesinye isikhathi bayibone sengathi iyaphilisa leyo kodwa ngoba thina sesinesikhatshana sebunyangeni siyazi ukuthi izibhoki zenzani kubantu mabethatha zona.
Mina njengenyanga ngiyengithanda ukuthi angenze lokhu mina engikhuliswe ngakho nengifundiswe ngakho khona ukuze abantu bami baqhubeke baphile umsebenzi wami ungami selokhu mangithinta isandla kumuntu ngifaka isandla akubona ukuphila ngami. Indwangu ezibovu Nkosi yami ezimhlophe nezimnyama esigodlweni sakho zikhona na mazikhona ifunani. Mina njengami indwangu kimi zinemsebenzi yaso ngakho ke angithathi noma yiphi indwangu ngibeke esigodlweni sami. Okay. Uma kuukuthi kukhona indwangu ethile isuke ifuneka ngaleso sikhathi kulowo muntu isikumele leso simo esiqondane naye kodwa angizithathi zihlale lapha esigodlweni sami ngoba isigodlo sami sinabanikazi baso abalawula umsebenzi wabo. Uyamgcaba umuntu wesifazane enkomeni? Cha, mina ngithinta inkomo umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane mayiza kimi exakekile, ngimenzela umuthi uma kukhona izinto ezifanele ukuthi ayigcabe, azigcabe yena noma agcatshwe omunye umngani wakhe ngoba mina ngafundisa ukuthi umuntu wesifazane ngiyamhlonipha. Yingakho nje mina selokhu ngilapha, ngeke uzwe ngisho endaweni, ngeke uzwe ngisho ezweni lonke kuthusana sokuphila wake wafuna ukuthinta inkomo yomuntu wesifazane noma yomuntu amelaphayo ngoba umuntu engimelaphayo ufana nengane yami, ufana nosisi wami, ufana noma wami. Umbuzo ohlala ubuzwa abantu othi ngabe ukhona yini ebunyangeni umuthi odinga ukuthi kugcatshwe ulimo? Ukhona umuthi owenza ukuthi kugcatshwe ulimo. Kodwa kufanele ukuthi ube nendlela ngoba iyahlupha lento yokwelapha kumuntu ongafundisekanga ngokwelapha. Dokotela. Ubona abantu benza izinto eziningi kugcine sekuphambana izinto. Ngoba kufanele ukuthi umuntu mayizothatha umuthi noma ezosebenzisa umuntu kube ukuthi ufundisekile uyazi kabanzi ngalowo muthi. Manje ke ulimo indawo esensitive kakhulu eyifuna ukuthi uma uzokwazi ukuthi uligcabe ube nendlela. Njengami nje mina indlela engicaba ngayo abantu omunye ubona ukuthi awenzanga lutho ngoba indlela engifundiseke ngayo ukuthi uma ugcaba umuntu ugcatshwa kanjani. Uyagcatshwa umuntu olenywini Pholobasi kodwa kunendlela yakhona. Ngithinta le ngoba ubaba uSompisi uthi wena uthe wamthula umthwalo ngoba waya ndawana thizeni bamgcaba inhlanga ezimbili olimini bathi kuzokwenzeka u1 no2 no3 no4 hlamba ke usilandise ngoba asimvezile futhi ukhululekile ukuthi ngakhulunywa ngayo lento ngoba ngenze ukuthi into ephethe abantu abaningi kade esho njalo ukuthi hayi noma ngathi uyamveza angithi ke ngifuna ukuthola yona le ukuthi usumthula umuntu isithwalo kanjani manje. Angithi ke lento ikanje abanye bafike bathi bakugcaba olimini kanti sebakushiya lento engalungile. Manje ke uma bezokufaka into engalungile olimini lwakho izinto zakho vela zihambi kahle. Yingakho uthi uyahamba manje uyakwabanye abantu ulungisa izinto zakho lutho uthinta into yakho lutho. Yilokho ke bese kudinga ukuthi uthole udokotela owuchwepheshe oyokwazi ukuthi lento ayisuse kuwe isuke ngoba ulima uvela uluthinte ngoba ulimo into ebaluleke kakhulu esithweni somuntu somzimba. Yonke into siyenza ngolimo. Manje umuntu uma ezokwenza ulimo ayenza into ephambene vele isuka izinto zakho seziphambene. Yingakho ngithi ulimi lugcatshwa umuntu ofundele ukuthi angalucaba kanjani. Inqwaba yabantu iyazibona ukuthi ibanjwe yini ukuze iphumelele. Abanye abazi at all ukuthi yini le bavimbile ukuthi baphumelele. Abanye sebeze bayifake inkingeni enjengalezi kade siyikhuluma uhambe bemukela bethathana noma ngabe yini. Into esibashaya manje ukuthi one abasenalo ithembe elikhulu ezinyangeni ngoba bakholelwa ukuthi badliwe too much. Okwesibili omunye uthi noma ngisenalo ithemba futhi mangibuka nanga usandla sokuphila ngiyathemba kodwa ngishawe lento ukuthi inyanga sezagijimisa imali. Mhlambe ngezibomu dokotela mawungatshela umuntu osekhaya khona ophethe utikinyana nje omncanyana khona ophethe imali ayine ukuthi ayiphelele khona uthi ngoba uwasha ama prize mhlambe le mali ayenele ikuphi okukhuthazayo kumuntu ofuna usizo kuwena osaba ukuthi ngoba kanayo imali noma imali ayiphelele ngeke akwazi ukuza kuwena. Nkosi yami Pholobasi uma ubuya kuleyo lophuzo iphuzo elihle impela endabeni yomuthi umuthi kusukela kwasemandulo umuntu uma ixakekile wawungamlahli ngenxa ukuthi akanamali. Umuthi
yinto lena ewubuntu kahle kahle uma sikhuluma iqiniso ngomuthi. Okay. Okungangokuthi umuntu uma uthiwa akanayo imali kodwa uzimisela ukusizakala uyeza kudokotela athi dokotela mina anginalutho kodwa enginakho ilokhu ngenxa yokuthi nginesifiso sokuthi nami ngigcine ngiphumelele njengabanye abantu njengami ngusandla sokuphila umuntu ofika athi mina nginalokhu angimlahli ngisha ama custom yami ingakho nje abantu engabalapha 20 something years ago basangikhumbula ngoba uyazi ukuthi uma ngithi mina Nkosi yami ngikhumbula ngixakekile sengiza kusandla sokuphila kodwa baba sandla sokuphila ngicela ukuthi ungisize nakhe enginako ngizama ngakho konke okusemandleni ukuthi angimsize uma isefuna ukungalena ukukhula akaqale phela kube khona kubonayo ngaphambi kokuthi aqhubeka bese ufuna ukuthatha izinto ezinkulu ngiyamsiza mina Pholobasi umuntu ngobuntu bami uma exakekile ukuze aphile. Ake usigabisele ngaphandle kwecala engazi ukuthi awulibheki nokho noma ziningi izinto engazibalula abantu bekutusa ngazo njengoba kade sibalula nayo leyo ukuthula umuntu isithwalo kodwa ngiyafuna ukuthi ngikubabaze when it comes to icala ukuthi uyalishaya ngoba lokho nami ngiyakwazi ngikubonele eduze kubantu abangani bami nabantu ababuyayo bezosho ukuthi ayinathi sesiphuma khona izinto zenzakela. Ake usinikeze ezinye zezinto mhlawumbe ezinhlanu uthi yabona mawufike lapha ekhaya usufike kanqingetshe la sokushayela khona lento kucaca ukuthi ayisesebenzile Nkosi yami mina njengami Pholobasi angisindoda ethanda ukuzincoma futhi angingelaphi zonke izifo noma zonke angizenzi zonke izifo awunayo into ezifo zonke cha akunayo mina baba uPholoba lento okuthiwa uzifo zonke kodwa into enginayo mina ingakho ngiye ngithanda ukuthi umuntu uma ifona akabe serious ukuthi yini lena ayifuna kimi uma nginakho ngiyakutshela straight ukuthi lokho ngiyakwazi ngisuke ngakufuniseli ngoba futhi mina ngisiyo lenyanga ukuthi uma mhlawumbe ufike namhlanje kimi wathatha umuthi wathi mhlawumbe ngiphethwe ikhanda ngifike ngikunikeze umuthi ngithi nawo lo muthi lo ngifuna ukuthi ukusize ekhaya uma uhamba lingaphili ikhanda akusiyo lenyanga ukuthi uma ungitshela ukuthi ikhanda lami aliphile bese ngiphatheka kabi lokho kungenza ukuthi mina ngivula ingqondo njengomuntu ofundisekile ngoba leli khanda leli lingapheli yiphi enye iplan okufuna ngiyenze ukuze lo muntu agcina aphumelele ngenza lokho mina baba uPholoba so ke angeke ngakubala ukuthi lokhu nalokhu ngoba izinto engizilapha ziningi izinto engizilaphayo nengingazazi futhi ziningi so ke umuntu kuba kuyo ukuthi yena yini lena emhluphayo engamenza ukuthi akathinta usandla sokuphila athi baba sandla sokuphila ngixakwe ilokhu ngoba mina ngiyengithanda ukuthi umuntu uma ezongifonela noma ngangimthanda umuntu othanda ukudlala ngoba uyabona khona umuntu akafone nje athi hey manje ngiyahlupheka nami ngiyahlupheka angikwazi ukuhlupheka ukuthi kuxoshwa yini kodwa into engiyithandayo ngifuna afika ngitshela baba ngixakekile sengikuzamile ukuthi nokuthi akwenzeki ngiyakodokotela kodwa ke yini mina ungayenza kimi ukuze mhlambe kube khona engikubonayo ngibe sengithi mina hayi woza ke sihlale phansi sibone bese ngithi awuke senze ngalendlela yami ngoba ngithi usuke ehambile lapha hambe khona mina engingakwazi kodwa ke mina ngokuphiwa kwami sokufanele ngenze ngalendlela mina engazi ngayo ukuthi kwenziwani uma umuntu isimo sakhe sinje azaphumelela futhi mina ngimthanda umuntu onganasineke uma ifuna into yakhe kube sengathi uyalinga nje ukuthi lapho ofishi uyodweba ofishi bakhona kufuna ukuthi uma wazi ukuthi khona into oyifuna uzinikele ukuthi ngiyofuna lento ukuze nami ngikwazi uba nesineke nawe njengendoda efuya into yamandla Nkosi yami ungakwazi usixoxela ngo level 1 no level 2 and 3 noma ucela ukuxoxa esigodlweni mina ngithanda ukuxoxa esigodlweni iphabathi inombolo zakho dokotela omkhulu inombolo kasandla sokuphinda 063 44 717 88 kanti khona eyesibili ithi 076 499 527 indawo kuyo mina indawo engikuyo ngokwamhlaba yalingana ebhambanana kodwa lapho kuthiwa kusezulwini khona uma usufike lapho kuthiwa kusezulwini usufikile ke la uhlala khona usandla sokuphila ayish ngikuzwile mina dokotela abesifazane abafaka amabhluku bamukelekile
Cha, ngalesikhathi esesiphila kuso khona esigodlweni wayengangeni umuntu ongahloniphanga. Kodwa ngenxa ukuthi abantu bayasebenza, omunye uthi mina ngikwazi ukukhule ngebhluku. Sengiyamamukela baba uPholo bangaba ngacela ngahlaba inkomo, ngacela ukuthi inkosi yami abantu baxakekile. Kufana nokuthi omunye inyanga ithi umuntu oseyinsukwini ayimelaphi yona. Uma egula lo muntu kufanele afe yini ngoba useyinsukwini. Mina sengakucela lokho senginosiko engenza ngalo ukuze imithi yami ingaphazamiseki ngemsiza umuntu. Ngakho ke anginamngcele ukuthi umuntu onje angimsize, umuntu onje angimsize. As long mina ngizokwazi ukusiza leso sifo sakhe noma ngibona ukuthi amandla kumsusa kuleyo nkinga nginawo, ngiyamamukela ngimsize ba. Ngiyakhumbula ukuthi wangiphi inkomo ezimbili Nkosi yami. ezinkulu inkomo lezi Bakithi. wathi futhi awugcinile usawuphinda ungibize uthi angize ngizothatha uthile. Nkosi yami. Ake sikhulume ngalento ukuthi wena abanye abantu balandelwa izihlwele wena ulandelwa iziguli uphinde ulandelwe imfuyo. Usabanika abantu into emfuyo? Hayi imfuyo Nkosi yami, mina imfuyo nje into yasekhaya. Hayi imfuyo into engasabi nje. Umuntu uma ixakekile ziyafa izinto zakhe ngiyakumiselela. Imfuyo intshontshiwe siyakwazi ukuthi sikwenzele ukuthi zingantshontshwa, siyakwazi ukuthi sikulandele futhi uma into yakhe intshontshiwe. Inombolo ithi 063 063 44 44 717 717 88 80 ababili. yebo bese kuba no 076 Esibili 076 4900 4900 527 527. yebo ba. Enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga behleli kamnandi nodokotela uSandla sokuphila endaweni yakwaMhlaba uyalingana eBhambanana esigodini saseZulwini. Behleli naye ke kamnandi ezokhuluma ukuphila ezokhuluma izinto adume ngazo ukwenzela abantu usizo lube lula futhi lube khona futhi likholakale ngokubonakala ngamehlo. Into agabe ngayo ke ethi akandile ngomlomo kodwa wande esigodlweni wena okwakho ukuthi usondele uthole ukusizakala. Kulabo abathi thina sinemali encane, imali encane uthi ayikho kwakhe, yonke imali iyafana. Umehluko ukuthi nizoxoxa senifikile ukuthi ube nale othi inkulu wena. Qala ngalokhu ke kwale mali obuthi incane bese unyukela phezulu. Izandla ivuliwe. Dokotela sibonga kuba kanye nawe ku Siyaviva TV1. Amen, siyabonga ba.